Hayırlı kиш, kadirli avuldaşlar. Hayırlı kiş, bizning hürmetli opalar, kızlar. Sizni bugünkü 8 Mart Xalqaro Xotin Qizlar kuni bilan qaynar qutlaymiz. Sizga uzun ömür, selametlik, baxt, simya baxti hem turmush yurtdoshlaringiz bilan birga matur etib yasharga hem bolalarınızın iyiligini ko'rib, hurmat etib birga yasharga bo'lsin. Hem ingilik selametlik dilisi kela sizga. Rahmat. Hürmetli, güzel bizning xotin qizlarimiz. Ruxsat etdingiz sizni shim ko'ngildan, Avul Sovet isimdan, o'zimning isimdan eng matur shu yozgi bayram, ko'rkam bayram bilan tabrik etarga xotin qizlar kuni bilan biz sizga cheksiz rahmatlimiz. Chunki siz g'adil, sabır, ehtiromli bo'lsangiz, izgi kishi, ko'ngilli kishi bo'lsangiz bilan. Chunki xotin qizil turmushga eng yangi turmush bo'lak ete. Zo'r baxt bitindi mana ona bo'luvi o'zi ul bolaga ko'p tarbiyalarda bitindi, ko'p kuch sola. Yani söylep bitirgisiz. Aytasi kela endi sizga tirisi kela. Selametlik naqli, uzun ömür, tik shodlik quvonchlarga yashaysiz. Mana yaqin turmush tuğanlarınız bilan tik shodlikda uzun ömür kechirishni tilaymiz. Yıllar tinch bo'lsin, главный Bitinde aytasi kela. Sizga uңышlar shu turmushingizda tik shodlanishib, matur etib yasharga tilayman. Zo'r rahmat, bayram bilan sizni. Biz sizni yaratamiz cheksiz. Shundan bugun bigrak matur bayram, yoz bayrami. Bizning hurmatli xotin qizlarimizni tabiatda hürmetleyen gibi. Mana dışqa qarasam şu xatda kiyamli. Biz o'zimiz shu matur kunni quvonib, shodlanib yasharga tiyishmiz deb o'ylayman. Hamma o'ylab qarag'iz, bizning avlumizda shunday matur ko'rkam 60 yil, 50 yil birga yashagan semyalar bor. Mana bultirna biz Reis abi bilan Zarafaning 50 yil birga yashaganlarini o'tkazib o'tdik. Ham Oyzar abi bilan Rasima opaning 60 yil birga yashaganlarini o'tkazdik. Onlarga şulay uzun ömür, baxtli turmush aytasi kela, tirisimiz kela. Hem bizning mana bu yil bek ko'rkam, matur turmush kutib, hem o'zlari bolalar o'stirib yashagan Reis abi bilan Reis abi Davlat uli bilan Faniya Basaqib Qaray qizining brilliant to'ylari 60 yil birga yashagan vaqtlari. Qadrli kishilarimiz, avulumizning ko'rkam Reis abi Davlat uli hem Faniya Basaqib Qaray qizi sizni shu ko'rkam bayramingiz, brilliant to'yingiz bilan qaynar qutlaymiz. Bütün avulumuz isiminden sizga esenlik, sağlık, uzun ömür, selametlik, bolalar şadlığı, bolalar quvonchi tilab tilisi kela sizga. Hamda Reis abi turunda so'ylab o'tdim. Reis abi 45 yil kolxozda xizmat etdi. 32 yıl mexanizator bo'lib ishlaydi. 13 yıl terlik kishi bo'lib ishlaydi. U o'zining ishini zo'r javoblik bilan ko'ngil berib, yaratib boshqaradi. Ham o'zining shu namusli turish xizmati uchun qimmatli bo'laklar, pashot gramotlari, medallar, sanatoriya, kurortlarga ko'p topqirlar putyovkalar bilan bo'laklanadi. Emre Faniya apa bizning Sahib Qaray qizi 37 yıl Jildar sirkosunda ekonomist bo'lib, ondan so'ng bosh buxgalter bo'lib ishini boshqaradi. Vazifasini bek hurmatlab, ana kollektivda zo'r hurmat qozonadi. Shulay tirishib yaxshi ishlagani uchun pashot gramotlari xizmat veterani bilan bo'laklanadi. Reis abi bilan Faniya apa 5 bola tarbiyalab o'stiradilar. O'qitib, kishi etib, ulu turmush yo'lina chiqaralar. Hozir har birisi 60 bolasida
Хәзер үч балада аларның үз гаиләләре белән яшиләр. Рәис абый белән Фәния апаның 6 оныгы, 4 оныкчыгы бар. Әле булса алар тырышып дөнья көтәләр, мал асыйлар, умарта тоталар, гүл бакчалар үстерәләр. Рәис абый белән Фәния апа мыңга гашык кеше. Рәис абый матур итеп тальян гармунда уйный һәм урайда уйный. Фәния апа үзенең матур моңлы тавышы белән безне әсир иткән кеше. Ул 15-16 ел шушы сәхнәдә безне куандырып, тамашачыларга үзенең моңлы җырлары белән моңлы җырларын бүләк иткән кеше. Рәхмәт сезгә, Фәния апа, зур рәхмәт. Менә ничә еллар буена ветеран клубында эшләп, безне шушы сәхнәдә безне куандырып яшәгән өчен, аның моңлы җырларын тыңлап үскәнебез өчен аларга зур рәхмәт әйтәсе килә. Әйдәгез әле алар өчен кул чабабыз. Фәния апа, беренчедән. Менә аларның кызы мин Гөлназ белән бит 10 ел бергә утырып, бергә укып үстек. Һәм аның Гөлназ менә аның моңлы тавышы белән Фәния апага ошап сәхнәдә һәр вакыт биякәдә төрле конкурсларда катнаша, җырлый. Рәхмәт аларга зур итеп. Илнур менә килгән семьясы белән һәм Илгиз матур итеп, рәхмәт сезгә зур итеп. Hürmetli avdaşlar, бүләкне безнең Башкортстан Республикасының башлыгы вазифасының вакытлыча башкаручысы Ради Хабировның бүләген берип үтәргә рөхсәт итегез аларга. Укысак инде монда, конечно, бик матур язылган иштәлеген укып үтәм әле. Рөхсәт итсәгез инде. Уважаемые Бутуйлов Раис Давлетович и Фәния Сагареевна, сердечно поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни, юбилеем семьи. Вашему прекрасному семейному союзу исполнилось 60 лет. Любовь и взаимное уважение, терпение, преданность друг другу помогли вам достойно идти по жизненному пути, воспитывать детей и внуков в духе верности семейным традициям, любви к своей отчизне. Без крепкой и дружной семьи сегодня невозможно поступательное развитие общества. Вы настоящая опора и надежный тыл российского государства. Семья, где царят мир, любовь и дружба, великое благо. В таких семьях дети вырастают нравственно здоровыми, трудолюбивыми и ответственными. Они лучше приспособлены к жизни. В основе такого воспитания ваши лучшие человеческие качества, тот пример, который вы показываете молодому поколению. В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья, благополучия, еще многих лет семейного счастья. Ярдәмчел балаларыгызга шулкатлы әйдә тотып торам Рәйсә. Миңа рәхмәт, конечно, мин болай булырны уйламаган идем. Барыгызга да зур рәхмәт. Менә кыскасы безнең хөрмәтле кешеләр шушылардыр килгәннәр. Менә рәхмәт сезгә барыгызга да. Яшьләргә үрнәк кеше итеп яшәргә 60 ел бергә гомер итү бит ул
bir-birine tüzürge gerek, bir-birine inakda sıparga gerek, tüge yaklap, boyaklap da şunusuz yaşap olmayışlar. Buna şunda yazarak nilerini söylep gittiğiniz Ay, hazırga ato bizning buna inetkina durmuşlar, nite Qadrli tomoshachilar, endi mana bizning shusha sahnadan ketib menim 10 yil endi oldi. 10 yil o'tgandir endi shunday mana uylanilgan shusha sahnaga shuni unutolmish yo'qolanib bitdim. Shundan so'ng shuni aytasim kelar. Digrakda ömür bir kıska iken 60 yıl birge yaşasak da ol bir uç dibindegine köbükkine. Şunun için şu ömürünün kadrini bilip barağızda motor etip yaşarga tırışağız. Indi dünyalar eybet, soğuşlar bulmasın. Şu motorluk bilen, şu tozalık, selimetlik bilen yaşarga yazsın barağızga da. Balalar üstüler de gittiler, elde barımızın da yanında, özümüzün yanında balalar yakın tiredegine benim ineyi eyterdi. Min gitem min eytem min bir yerge gitem eli. Oğuldan. Feniye gitme, oğulda yaşa. Min balalarını birisinde şikke çıkarasam kilmelidir iyi. Men indi eninin de sözün ötegenmindir indi. Jillerden bana reisini tabıp aldım da jibermedim bir koyağını da. Reis abi sizi jiberim. Buna gitmişler ne koraptırı sohbet ne көңіллі. Şundan turmuşunun türlü şartları buldu. Türlü şartları buldu turmuşunun ağır şağıda, jengil şağıda. Şunun için birden bulup yaşadık Allah'a şükür. Bir-birimizni hürmet etip yaşadık. İş көп buldu, işledik. Eli de işleybiz, Allah'a şükür, eli de işleybiz. Kolumuzdan kelgen bütün işini işleybiz. Rahmet mına veteranlar, kulüp veteran degen özümüzün birge uyuşturgan Umurzoya klubu şunu söndürmeşi motor etip yaşagan bütün kızlarımızga rahmet. Olarını görgen sayın men olarını bütün hürmet etem. Mına şunun için yanadan da şol devam etirsiz dep oylayman. Sönmesin uşağız klub motor. Nişletesin endi zamanı şundayga to'g'ri keldi. Может, yaxshirib ketar. Haligi prezident haligi boshliq betinde aytdi. Klublarni osharga, больницаларni osharga deb betinde aytdi. Mana o'qiymiz betinde. Şolay. Şundan şunun için barıgızga da rahmet, esenlik, sağlık, motorluk bilen yaşayık. Buna şu. Zor rahmet. Rahmet Reysa, rahmet Reysa Bey. Sizni kutlab bir narsa so'ngroq jırlar. Nereye jırlısınız? Yok gidip tursa. Hazır pozdravit etib bitirik. Ay, siz tushasizmi? Qay bir narsa jırlar. Ay, tushasiz. Zilsavat. Hazır endi tag'in shaqqina kütübrek turgansiz başlangancha menim endi veteran klubi apalarim qutlaysim kelar. Olar shu sahnada 18 yil xizmat etib, sizning ko'nglingizni ko'rib yashadilar. Ularga zo'r rahmat aytasi kelar. Sahnada shulay qatnashib, motor etib jillarni minglarin sizga eshittirganlari uchun. Fanuza apa sizga zo'r rahmat, Fidur apa sizga zo'r rahmat, G'aliya apa, Anisa apa, Ravila apa, Alfiya apa, Hafiza, Zalifa, Faniya, her biringizni unutmasam endi butuningizga da zo'r rahmat. Ham sizga shu motor kunni 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan qutlaysim kelar. Sizga uzun umr, salomatlik, семья baxti, shodlik ham baxtlarni tilayman. Ham
Мына тагын бер ниебез бар безнең котлыйп үтәсебез килә. Әле безнең яңарак кына мына 2 мартта гына Фәнүз апаның туган көне булды, 70 яшы. Әйдәгез әле аны котлап үтик. Аңа озын гомер, сәламәтлек, семья бәхете, бәхет һәм шатлыкларына телик. Әйдәгез әле минегез әле тоже. Әлфия апа, Минегалиева. Әйдәгез. Сезгә дә озын гомер, бәхет һәм шатлыклар. Шушы матур җырларыгыз белән безне куандырып яшәгәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Килеп үлгәннән соң ул эшләр юк әле, рәхмәт инде. Хөрмәтле хатын-кызлар, апалар, бәләкәч кызлар, барыгызны да шушы менә матур бәйрәм, хатын-кызлар бәйрәме белән кайнар котлыймын. Барыбыз да исән сау булыйк. Кемнәр парлылары белән тигез итеп яшәсеннәр. Кызларыбыз тырышып укысыннар. Шулай ук һәр кемгә сәламәтлек телим. Хәзер безгә сәламәтлектән башка бер әйбер дә кирәкми, менә без картайдык. Действительно, менеп килгәнне күрәсез, чатанап менеп киләм. Шулай ук минем белән озак еллар эшләде, Наиләнең яңа гына 70 яшы булып үтте. Һәм Шәрипова Гөлнурның 70 яшы булып үтте минем яшьтәшләрем. Әкни Хәлимәнеке булды. Саимәнең күптән түгел үткәрдек шулай матур туган көнен. Барыгызында кемнәргә 70, кемнәргә 80, кемнәргә 55, кемнәргә 50, кемнәргә 45. Барыгызында менә шу үткән бәйрәмнәр белән, туган көннәр белән һәм якынлашып килгән туган көннәр белән котлыймын. Һәм шулай ук балалар хәсрәте күрмик, балаларыбыз бәхетле, тигез яшәсеннәр. Һәр вакытта да аларның шатлыкларын тоеп, бәхетле итеп яшәп, бәхетле картлык булсын бөтенебезгә дә. Сәламәт булыгыз. Рәхмәт Фәнүз апа. Һәм минем күршем Наилә апа, килегез әле, сезне дә туган көнегез белән котлыйбыз. Сезнең дә менә 70 яшыгыз үтте. Шундый матур балалар үстереп, матур семьяда һәм үзегезнең сезгә дә сәламәтлек һәм бәхет һәм шатлыкларына телибез. Бүтән авыл белән, бүтән менә ветеран клубы белән сезне котлыйбыз килә. Килегез әле Наилә апа. Фәнүз апа белән Наилә апа бит инде беләсез, ничә еллар, күп еллар сельсоветны эшен алып бардылар, бик матур итеп алар. Менә шуңа күрә аларны бит инде менә аларга телибез инде исәнлек, саулык, менә шушылай итеп алар әле безгә менә күп итеп ярдәм итеп торалар. Фәнүз апаны да тоже беләсез бит инде, постоянно менә ветеран клубында йөрделәр. Киңәш, әйбәт киңәшләр бирәләр. Менә чын күңелдән шушы авылны тәртипле итеп яшәргә бит инде үрәтәләр. Инде эшләргә менә постоянно. Зур рәхмәт аларга. Бергә шулай итеп яшәргә булсын, бәйрәмнәргә чыгарга булсын. Зур рәхмәт сезгә. Әйдә, бәйрәмне дәвам итәбез. Кадерле авылдашлар, хөрмәтле тамашачылар. Хәзер сезнең каршыгызда Рәис абый белән Фәния апаның кызы Гөлназ минем классташым башкаруында әниләренә багышлап җыр. Кадерле хатын-кызлар, бөтенегезне дә шушы күркәм яз бәйрәме, хатын-кызлар бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм. Бөтенегезгә дә исәнлек, саулык, тазалык телим. Безнең әни белән әтине шушы матур бриллиант туйлары белән котлап, шушы сәхнәгә чакырып, матур бүләкләр биргән өчен администрациягә, кызларга, бөтенесенә дә зур рәхмәт әйтәсе килә. Аларга исәнлек, саулык телисе килә. Һәр вакытта да
Безне куандырып, безгә терәк булып, безгә кирәк булып, яшәсеннәр дә яшәсеннәр. Тигез түгел дөнья йөзе, кемнәргә бар, кемгә юк. Тигезли торган саулыктан кадерлерәк нәрсә юк. Исәнлек, саулык телим мин, дуслар, туганнар сезгә. Бу бәхеттән аермаса, җитәр без әле йөзгә. Исәнлек, саулык телим мин, дуслар, туганнар сезгә. Бу бәхеттән аермаса, җитәр без әле йөзгә. Җылы сүзләр җиңеләйтә барлык авырлыкларына. Мәрхәмәтле җаннар булыйк, сакларга саулыкларына. Исәнлекләр йомшагында тормышның яме булмай. Нинди генә акчаларга саулыкны алып булмай. Исәнлек, саулык телим мин, дуслар, туганнар сезгә. Бу бәхеттән аермаса, җитәр без әле йөзгә. Исәнлек, саулык телим мин, дуслар, туганнар сезгә. Бу бәхеттән аермаса, җитәр без әле йөзгә. Җитәр без әле йөзгә. One, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 2 o'clock tonight. Push that right up. Join me home. Have some fun when the first starts to rock around the clock tonight. 4 o'clock, rock, rock. Rock there. We're gonna rock around the clock. О, Флорида апа! Selam Rasim. Ey молодец та енді бір әйту жетті. Ошо Уфаны урап қайтып та жеткен. Менә концертка китеп барам әле. Әйдәгез безнең белән. Әйдә, біз біргәме? Бергә. Поехали. Шаяндайын яшьләр, ә? Нәрсә Расим, башлыйбызмы? Башлыйбыз. Хәерле кич. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Хәерле кич сезгә, әниләр, әбиләр, апалар һәм кызлар. Хәерле кич. Дөньябызның гүзәл затлары. Язгы шатлык, сөйнешләр белән, күңелләрнең тулган шатлары. Хәерледән булсын көннәр, иртәгез дә, кичегез. Матур җырдай булсын һәр чак, кәефегез, хисегез. Хөрмәтле хатын-кызлар, сезне бәйрәм белән!
güzellik. Beyram kechamizni Başlayız. Qarshi oling'iz, hurmatli opalar, qizlar. Sizni bayram bilan qutlab, Dilshod Hasanov, sen mening nozlarim. Anwar Nurganiyev Kurtlar'dan Oltan'ın divatı var.
бәхетлемен. Мин генә түгел, шушы залдагы бүтән хатын-кыз бәхетле. Шулаймы, кызлар? Ә беләсеңме, хатын-кыз бәхетле булсын өчен аңа ни җитә? Беләм инде. Бәй, теге шулны. Нәрсә? Үзегез 23 февраль трусик, ана бритва подарить итәсез, егетләр сезгә нәрсә бирәләр? Алтын йөзекләр бүләк итәләр, шубалар. Алай ук түгел инде, Рәсим. Шуннан да хатын-кыз өмет итә инде ул. Йөзеген дә өмет итә, бриллиантларны да өмет итә, җылы якка ял итүләрне дә өмет итә. Хыяллар бар бит ул. Барыбыр да иң мөһиме безгә, беләсеңме, Рәсим, сиңа да шуны татырга насыйп итсен. Безгә, хатын-кызларга, безнең яныбызда ирләребезнең исән-сау, яннарыбызда безнең терәк булулары җитә. Шулаймы? Һәм шуба. Шулаймы әйтмәс. Менә хәзер чыгачак җырчыларыбыз. Алар янында шын иратлар бар шул. Һәм нинди бүләк сорарга, иншек сорарга беләләр инде алар. Хатын-кыз бәхетле булу өчен аның янында шын ират булу ихтимал. Шын ират булса гына хатын-кыз үзен бәхетле итеп хис итә. Бүгенге хәзерге чыгачак номерыбызны безнең иптәшләребез, иратларыбыз сезнең өчен багышлыйбыз. Һәм безне шыдап торган өчен рәхмәт сүзләр әйтәбез. Каршы алыгыз, Алияпа белән Әлфия апа башкару. Фәрештәм бул син. Алкышлар, дуслар. Раз. Şəşimni yirkələb qarıyman, qarışım canının sağışım, min ana davınıb qarıyman, min seni köklərdən izlədim, şincirdə yanımda ikənsin, sarsıyım müqəbət bugünlər. Feriştem ikensin. Min üzüleyim şidderlen yotlardan, sindey göz qarashım sağışım, bir kimni yutmaydım sen berem, izləgən tağışım tağışım, min seni köklərlər izlədim, sen yerdə yanımda ikənsin, sarsıyım müqəbət bugünlə. Feriştem ikensin. Min seni günlerim boyundan, bayınar yolundan izledim. Sarsıyım
Senin bilen şeksiz bәхетлебез. Мәңге җирдә яшисе килә. Ди безнең бәләкәй җырчыбыз Айназ. Жиген чишмәне жырға мұнарға күмәсін ауылыбыз кишләре әйдәй дәрістім жылы бұндан күрсерлер мұның тауышын біргәләшіп бейгәлі дүнияларның рәхәтләр көрегәлі әйдәй дәрістім жылы бұндан күрсерлер мұның тауышын birgələşib birgələ dünyaların rəhatlərin kurigələ Qoydasız matur uşaqlar yeşil bolun boyları bir sölgə üçün küreşkən Jege saban toyları Ey dəristім Жылла ойнап күрсәтләр мұның тауышын Біргәләшіп бейгәлі Дүнияларның рәхәтләрін көрегәлі Ей дәрістім Жылла ойнап күрсәтләр мұның тауышын Біргәләшіп бейгәлі Дүнияларның рәхәтләрін көрегәлі Alıp yaş gömürünü Мұңлы күйлер сузарыбыз Хәтір сұқмақлары бойлап Жырлап ұзарыбыз Әйдәй дәрістім Жылла ойнап күрсәтләр мұның тауышын Біргәләшіп бейгәлі Дүниялардың рәхәтләрін көрегәлі Әйдәй дәрістім Жылла ойнап күрсәтләр мұның тауышын Біргәләшіп бейгәлі Дүниялардың рәхәтләрін көрегәлі Oynaz. Almaz bilen Albina. Biyeyde deyip Aynaz şakırgaç nişik biymişsin indi. Karşı alığız. Eniler bir yerge düşe. Başkurt kızlar biyoğum.
Billərimə uzun arıvaldı tamamdı Günlərgənə yine qarab yürəkəyə yapandı Düşlərində sultanların vur-bürkə eylengəndə Öləsəyin güyün güylək gümüşlərinə təngə Billərimə uzun arıvaldı tamamdı Günlərgənə yine qarab yürəkəyə yapandı Billərimə uzun arıvaldı tamamdı Günlərgənə yine qarab yürəkəyə yapandı İntibərhin hılılqayın sitildən qızlarından Bayğırma hindi yegəndə sitigin qudğanına Billərimə uzun arıvaldı tamamdı Günlərgənə yine qarab yürəkəyə yapandı Жырсыз сулар хава кебек, жыр яши, жыр мәңгілік. Диләр безнең апалар, апаларыбыз каршы алыгыз Галия һәм Флүрә апа. Yaşi alsan ilgime oya canı silenin birleşip yaşamadır yaşav şunday madur yakın Ömer yolun jırlar ötsen
Sizni bayram bilan qutlab, sahnada Fenzil abi. İkincisinde Gül yazlardan anlatırmay yazmış Göz güziller koyşa bilseler Yaşlı güdüne ışanmadım Sin dünyada yaşayıp bilseler Sin dünyada yaşayıp Sin dünyada Hoşçakalın dostlar. Sahnede sizni qutlab Fenzil abi. Irk oğlanına minde suzdan ikbevlep barigalı Jittekeler sebep ottırmışta yollarını yuvarıgalı Sin bitimini şatlığım, bəxtetimnin nurları İkkev birge ötken yollar ağlarım hatırları Sin bitimini şatlığım, bəxtetimnin nurları İkkev birge ötken yollar ağlarım hatırları İkimizde bir hislerde seyyevin için rahmet, Sen benim şatlığım, bəxtetimnin nurları, İkkev birge vargan yollar ağlarım matırları,
Син бит минем шатлыгым, бәхетемнең нурлары, икәү бергә барган юллар, аларың матурлары. Арашаларын ала, туттырып бір қаралы, туттырып бір қаралы. Безнең икәү бар өчен бик күп юллар бар әле, бик күп юллар бар әле. Син бит минем шатлыгым, бәхетемнең нурлары, икәү бергә барган юллар, аларың матурлары. Син бит минем шатлыгым, бәхетемнең нурлары, икәү бергә барган юллар, аларың матурлары, аларың матурлары, аларың матурлары. Sizde barağızında Hatan Kızlar Günü bilen kutlayısım kile. Bu bayram, en zor bayramlardan birisi bitindi bize yaz günlerinde. Bu көп illerde 60 seyta bitindi. Şulay Jiller Ağılında da 60 ayetler çiğenişi Mart bayramı. Sizge tozalık, bayla, semya, bağlar vakıtı görüge yazsın. Her birinizde. Rahmet. Kızlar, sizin aldan yaş şiver bilikeş kızımız biyu başkara. Hint kızı, eyde güzeli dertlendirip şiveri geli. Ana şulay, biyip de oturgamıla. Dertlendir geli likana.
Фарида апа, бигрәк матурсыз инде, йылан кебек. Шул рәсемне сүзсез тронда каламай. Нишлисең инде дөнья шулай булгаштан, хатын-кыз йылан гына түгел, аждаһа да була әле ул. Менә рәсемгә эләгер инде бер заман бер аждаһа, кызлар. Алла сакласын. Беләсеңме, Рәсин, миңа бүген справка бирделәр. Каяла күрсәтегез әле. Точнее, кичә. Справка об освобождении от домашних дел. Настоящая справка выдана милым дамам о том, что она освобождается от бытовых забот и имеет законное право на отдых и безделье на срок 3 дня. Справка вступает в силу с 6 марта 2019 года. Преждевременное возвращение к трудовым делам строго запрещено и преследуется по закону. Укланда язылган еще 3 айга дейилген. Алдыйсыз. Шулай уку. Yazılma. Kit indi sizge işlemezke gene indi Farida apa. Ладно. Иртәгә эшләрсез, бүген эшләмәсәгез. Хәзер чыгачак җырчыбыз бер дә эшләми. Ул җырлап биеп тик йөри. Каршы алыгыз, Айгөл. Картаймагыз, юк барга. Алкышлап әйдәгез, дәртләндерик Айгөлне. Gülmek tuzak deyip yeri görməgiz. Şuşunday matur durmuşlu sarılarga görməgiz. Qaralar deyip qartaymağız, sarı deyip sarıqaymağız. Girəməyən uylar, yukarıda qartaymağız. Qaralar deyip qaraymağız, sarı deyip sarıqaymağız. Girəməyən uylar, yukarıda qartaymağız. Ömür şeşke, şov şeşekte, bulsun bəxid güllər. Əli unga, əli solga, irdə yazmış jillər. Qaralar deyip qaraymağız, sarı deyip sarıqaymağız. Girəməyən uylar, yukarıda qartaymağız. Qaralar deyip qaraymağız, sarı deyip sarıqaymağız. Girəməyən uylar, yukarıda qartaymağız. Uylar yoktur yarı, yok başı yok ahırı. Durmuşlarını essiz ile, gönüllerinin manzarı. Qaralar deyip qaraymağız, sarı deyip sarıqaymağız. Girəməyən uylar, yukarıda qartaymağız. Qaralar deyip qaraymağız, sarı deyip sarıqaymağız. Girəməyən uylar, yukarıda qartaymağız. Girəməyən uylar, yukarıda qartaymağız.
Нәрсә эшләп йөри инде? Нишлисең син, Россия? Флорида апа, мишә әйтмәле. Мине кеше кызлар тотарга өйрәттеләр. Менә ха табам, точно табам. Кызлар табарга? Әйе. Ну, ничексең табып буламы? Пока бер нәрсә күрмим. Эй, хыяллы бу яшьләр әй. Кызларны шулай эзлиләрме ни? Симит укыйсыңмы әле ул? Симит студент әйе. Менә шулай итеп кызларны эзлиләр. Мин студент, кем мине ашата? Ну, болай булгач, точно таба инде. Менә хәзер чыгачак яшь кызыбыз, бәлки рәсемгә таптылар. Алла бирсә. Розалина, каршы алыгыз. Алкышлар. Төшөр идек су буена, анда аккошлар булса. Бир идек сезгә дуслар, жылы аккошлар булса. Диләр безнең кызларыбыз, каршы алыгыз, Алсу Назгүл. Алкышлар! Кава,
Shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom aleichem. Shalom aleichem. Shalom aleichem. Shalom, shalom, shalom aleichem. Alsın Azgul. Matır kepçemiz aile. Oy bizden yaş büyüklerimiz, ustalarımız, rahmet alarga. Yazlar bilen nazlar kile. Nazlı jirni yazның nurları. Yazgı nurlar jirni nazlaganday. Nazlı bizden key kulları. Hürmetli kızlar, sizni beyram bilen kutlab, Әхнәф абый, яшьлегенә кайтып бара бугай. Зәңгәр күзле кызны сагынам. Uzgan yaşlı kısımman Yarsu hisler yara Oğalarda yıllar oğalar Yıllar seyleninde Güller beyleminde Şimdi tırgan yaşlı kızı var Utkenlerge olan Sönmez işin yangan Kıyalıklarıma Zenger gülmek giygen, zenger güller siygen, zenger güzle kızını sağınan. Duygularım aşa, zılık hisler taşa Eytilmegen eytili sözüm var Oğlum muhabbetim, saflık bilen bütün Jırlarımda yaşı tevgeyer Ötkenlerde olgan, sönmez işin yangan Kıyalıklarıma Zenger gülmek giygen, zenger güller siygen, zenger güzle kızını sağınan. Ötkenlerde olan sönmez işin yangan, kıyalıklarıma bağlan. Zenger gülmek giygen, zenger güller siygen, zenger güzle kızını sağınan. Zenger gülmek giygen, zenger güller siygen, zenger güzle kızını sağınan. Rahmat bizlere rahmat. Bizlere rahmat. Hatın kızlarımızı ya. Yoz bayramları bilen, hatın kızlar günü bilen ihlas көңілден kutlayayım. İkinci jırım endi Gümürler zoya uzmasın деп атала. Мына только біріншісін жырлауын қайтқаш жауап берген екен.
ömrü yurasın. Rahmat abay. Rahmat sizga Ahnaf abay. Sizlar shunday aytib bizning sahnamizni tag'in yanlarga nasib etsin Alloh bersa. Rahmat. Resim. Sen yaş budali ol? 18. Atu endi resim senga o'rnatirga kerak. Endi hozir balalar qo'yan borlikka kerak ekanini. Bilaman endi men. Siz bilasizmi? Kelisteden. Shunaqa Ey. Shundaymisan endi. Shu yoshlar shoyanlarda endi. Bir anekdotni esga tushirdik endi. Narsa aytirga o'ylaganimni da unuttirdi. Aytangiz endi. Kartinasini iki onuqlari kelgan ekandi. Qiz bilan malay. Hozir tegilar yudatalar ekan kartinayni. Qiz so'raydi. Men qo'yan kelib chiqdim. Malay so'raydi. Meni qo'yan olib qaytganlar deb. Hozir kartinay tirsha anlatadi. Qizim, seni Ayis degan qush olib kelgan. Seni o'g'lim kabistadan topganlar. Resim sen durust aytgansan. Shundan bu ikki bola bir-birsine qarashganlarda narsa bu qortlashga durustini aytamizmi, alla bilmagina o'lib ketsinmi deb aytadi. Bu yılda bizning avulda yosh to'balar tug'an. Alarni tabrik etib o'dik. Isen sog' o'ssinlar, salam toza bo'lsinlar. Bolalar bizning kelajagimiz. Anili qizli jir bo'lak etamiz. Shunaqta sho'rashamiz, kulishamiz. So'ndan yaratishamiz, silishamiz. Ondan shu bolalar borlikka kela qo'yandir. Kabistadan. Ham shu bolalarimiz bizning kelajagimiz. Onlar için barımızda canlarımızı berip turamiz. Bolalarimiz bizning gumurli bo'lsinlar. Uzun, baxtli bo'lib o'ssinlar, salomat bo'lsinlar. Ham bizning kelajagimiz bo'lsinlar. Qarshi olamiz. Sveta bilan Karina boshqaruvida jir. Alqishlar.
diyeyim, süyem ama seni diyeyim, sırrımı şişemeli, sırrımı şişemeli. Şişedi boyuna ustik, su şişedi boyuna ustik, söylerken boylarında su damşılarını, eri su damşılarını kaldın sin duylarında. Koydam eli eldirmişke, eldirmişke koydam eli, şişmege düşemeli, şişmege düşemeli. Aman seni siyem diyeyim, siyem aman seni diyeyim, sırrımı şişemeli, sırrımı şişemeli. Eldirmiş yokların bizi, eldirmiş yokların bizi, mühabbet düzenleri. Umut yürekli yiğitleri, umut yürekli yiğitleri, dindeşsiz güzelleri. Koydam eli eldirmişke, eldirmişke koydam eli, şişmege düşemeli, şişmege düşemeli. Aman seni siyem diyeyim, siyem aman seni diyeyim, sırrımı şişemeli, sırrımı şişemeli, sırrımı şişemeli, sırrımı şişemeli. Eldirmişke koydam eli, eldirmişke koydam eli. Rahmet, barıgızın da beyram bilen, oila bäxti, xotin qizlar bäxti tilim barıgızga da. Sverdia Karina. Rahmat sizga qizlar. Bizning bayramlarimizni yangilar, yanili qizlar. Anlay almayman o xotin qizlarni. O'shamaydi, bir narsada o'shamay o'zlarini. Nishik onlarga so'ng'alarni, ha? Tigilayda ishlab qarang, bulayda aytam. Ey. Resim. Qara, men WhatsApp'tan bir qiziq ayber topdim. Senga da jiberaman hozir. Bir kishi ayber o'ylab topdilar bit ya WhatsApp. Erlargina shidasin. Sheptavon, baribir. Xotin qizlarni anlay olmayman dedim. Ben ne olaydı singani sen resim? Mana bugun ertan doktorga baya qizima unanda ishashak badariyoy. Yo'q, yuzuk berdim, yuzuk. 6-karatli. 8 de mana endi tort berdim, yo'q, o'shamay. Ben siz student. Xudrada. Qora sinani qizlar ko'rdingizmi? Endi student. Shunday bay. Sınavda resim aniq quturga teyish ekansan ol, xotin qiz. Sababini bilirga kerak bunda. Alla durust bilmadingmi ekan? Men shu WhatsAppga jibardim endi, o'zim baliqda yurayim. Nima ish olsam yoshlara? Hozir shig'ashaq shiber qizimizga bir qashanda WhatsAppdan bermayashaklar. Chunki ol sengina menga kerak degan jirni boshqara. Qarshi olasiz, Yuliya. Sağınıp yana yürek, uçraşıp aznik sirek, yaşlar için mine barı
барыр юлында үзе қойы талдирек Одаштырмас үшін юлда миңа бары сен керек Мүдірді ғазапларынан сыйдыра бит ул йөрәк Мин бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк Мүдірді ғазапларынан сыйдыра бит ул йөрәк Мин бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк Балалар, бигрәк булган шулалар, күзләре генә тимәсен, шундый матур бийләр. Каршы алыгыз безнең яшь кызларыбыз башкаруында башкорт кызлары биюе. Назгул белән Гөлсинә. Әйдәгез, дәртләндерәбез әле. Биеп тә утырабызлар.
Alkışlarını jellemeyin hele. Ne şiver kızlarımız. Jil bizegi, il bizegi hizmet. Dik hizmetten kile balkular. Barul bizde tırışlığı bilen ilge bizek bulur kadınlar. Tiberilgen çokta namus, vicdan, yolunu bilegende yahiller. Barul merhametsiz bu zamanda merhametli olup kalgan kadınlar. Canını büyük itken saf hislerini ışsızlatkan çokta altınlar. Barul bizde doğrılığı bilen her şak örnek bulgan kadınlar. Barul bizde şunday kadınlar. Şınap da bu apalar turunda şuşunday sözlerini, şuşunday şıgırı yollarını iştirip aytırgen boladır da. Çünkü onlar bizning veteran klubumuzda gül şuşu sahne turunda bizning avulumuzning yemi, derti sünmesin deyip tırışıp işlegen, canların birgen apalar. Elfiye apa bilen Ali apa. Onlar şınap da özlerinin dünyasına tügül, avulun için yanıp küyüp yaşılar. Eydegiz hele onlarını karşı alık sahnege. Elfiye apa, Ali apa, rahmet sizge zor etip, şunday bulup kalırız. Sizge qarab biz dertlenemiz. Rahmet ettik sahnege. Qarab gözüme gine. Alkışlamalıyız hele.
Рахмет. Aliye apa hem Asiye apa. Rahmat sizge. Alkışlar. Храсилне күрмәдегезме ул? Былтыр идәнне ул юганы, быел мына үземә юрга калды инде хәзер. Күрмәдегезме? Нишләргә инде хәзер? Менә бит заманалар җиткәч, шундый былай икән диләрме? Кыз ирем сорады да ди берәү. Чәчкә бүләк итимме дип. Юк, кирәкми дидем ди. Белсәгез, юкка әйткәнмен, берәр бүләк чәчкә алып кайтса, юк бит. Күпме инде эчмә дип әйттем. Бер дә туктамады. Ничә еллар тәмәке тартма дип әйттем. Бер дә туктамады. Бер тапкыр юри генә чәчкә алып кайтма дигәнем. Бармы әллә араларыбызда бик көләсез. Хәзер шашак кызыбызга мөгаен букет чәчкәләр бүләк итәләрдер. Шундый, чөнки ул шундый яшь, шибәр, дәртле һәм тырыш кызыбыз. Мин аңа хашбабрын тоттырам да инде. Каршы алыгыз, Гөлназ Динисламова. Yazlarım Bundan sevmeni sevgalarım Yarsu hislerden işi anladı Yürek sarışın işi taradı Sizler havam Sevminem yazmış İnatlı deken Yaşı sarış Şey ortasında Sultanay kral yaram
Бәйрәм белән. Гүлназ Денисламова. Рәхмәт. Быелгы ел театр елы. Сәхнәдә сезнең өчен көлке тамаша. Скетч әби һәм аның улы. Рәхим итегез. Tavuk salırga, yumurta salırga, bukay salırga. Hemen durrek Kul Fatima'dan listesin 95'ten kayırlar bukay satıp alalım. Tavuk asılasa da içmesem, kumulun balarayı. Tavuk da sıramayı içmesem. Ey balakaylarım, bu yavrulukların arkasında benim bilen ilgiler tuğuldan tavuklar da durmuyor. Ve mene bütün avlular talaşadır. Rahatlarını alıp durup, grafik boyunca talaşadır. Mene şu talaşıp koytkaş, apetit sur kadarlığını gidip basıla. Bir samavur şeyini yıkıp salanda, yama ulaşıp gitten tağın talaşadır. Mene hazır şunsu kıyınan. Talaşılar kişi kalmadı bir tavuk. Uramda da yok, avulumda da yok. Tekrar sınavcılığı mı? Arı karasan da yok, biri karasan da yok. Arı karab, biri karab, akrabılasan da yok. Şul çamalı. Kadrinde kişi tabarmağış, közge karşılarına basıp, uzun bilen uzun 2-3 saat talaşamına kaçtı. Birer kişi girip çıkması bir kan değil, çocuk arasında. Ey balakaylarım, külü buturasız la o. Mine bu yalnız kalırsa kalmasın. Mine iyi kıyına şu bir tanını yalnız kal. Mine oturup çeşitli kişi yok indi oldum bilen. İrlerin eytireyim, cin hastruş, cin mehluk buldular. Bişisinin birisi evet yaptırmalı. Tegerediler de öldüler, tegerediler de öldüler. Karavatka da var bir tane de bak. Mına kaydık, elde bir yıldız olun baralı, Allah'a şükür. Şunun bilen dünya kütübiyatam inlemeyin. Elde şunun bilen bir juvanışım var, şunun bilen dünya kütübiyat, eybetler. Mına alsa da bir tane mahluk. Elle koya çıkıp yuvaldı. Her atnağın kırıyında kaytıp eğlenganı yok. Mına koylarına yürür. Mına kaytıp kaynar kısınlar. İmanın savam ettiğinde mi inanır? Ne kaytıp gittin? Kaytıp gittin mi ne? Man kanalay. Hayır neymişsin sen? İman yaprağı, yekte kısmeli, sevmegen kişi yaprağı. Bu arada bir dinle vatan soğuşlardan yürüp kaytıkanı yer. Sen kaytıp gider misin? Enki erleşmeli, min bit sine erleşirge kişi olup kayttım. Sine kelin, mine katın söyle ilenim. Şınatma. Şınat, ayı? Mına mınsa bek aydat kılgan balakayım. Mına mınsa bek aydat kılgan. Naski trafiklarını yormak kışı balgan. Seni o naski trafiklarını yor. Tırım tüyüktüm beti. Смилым и в шалаше рай деп айтқан Тоқай. Toqay değil. Hadi sen Toqaylar yanında yarıp kayttın diye. Hadi sen akar kurdalına Toqaylar kuruna başladın. İsmilim şalaşır ray balgaç. Balakayım. Ana şu şalaşın bilen berekinin arka başında durasın yine. Afrimiş bitmeye imatırın bilen dedi. Benim yerim yoksa sana bilen dedi Afrimiş. Балам, здесь? Сиганмел да bu.
5 kilogram makaronum zaten bitti. Hadi başla. Макарон демею, макарыш дей. Ой, не Макарыч, Акрамыч, мне нужен Ильдус. Мен Илдус, мен, кімсің? Курка Илдус мен, курка. Ой, Ильдусик, такой молодой, такой стройный, высокий. Правда, худой немножко, но ничего, со мной потолстеет. Балакайым доктор Малава, bir katı kapsın. Ha? Шамагану? Ты кто? Я Серафима Гусева. Да хоть меня откинулся, кімсің? Я жена твоя. Balakayım zumal kendin değil mi? Kirakayım istedim, bizden seyir yok. Жым демею. Ne bakayım? Отын демеймін мен. Сенің келінім. Экрем жіберген мен. Астағфируллах. А я вот по обычаю гуся принесла. А вы себе жайды қалпылы қаты? Тоқтайлы қызметі рәнке. Ашықма, ашықма. А это что за старая клюшка? Клюшка деме балакайым? Енді клюшка болсын ол, әнкейім менің. Мать мой, ну, теперь и твой мать. Ulan, kötüp turalı, Allah'dan bekle bu nasıl takaydı? Mehmet ayakını tuttun, siklere tuttun, şarikini ıskındatır, konuları sesilemezsin. Işkınları deyip koyup olar. Bismillahirrahmanirrahim. Yurdilarına peygamber haydır bizden imanı soğuk. Unutmayın ay. İlgiler kadın ya. Bana kuyunca bir dakika tutturar. Воздухunu çıkarıp bana. Kadir, воздухunu çıkarıp bir şey yapar. Да, в деревне воздух чистый. Karan. Bir mingrevi kaldı, onlamayı bir beri bir sak turguzmayla, dönümünü ala. Bir beri bir sak turguzmayla. Mingrevi, kaldı. Nirvani, mukarama nirvani, все дивный плакал. Hadi mukarama işini kabul etken. Bir bilmeyi iyi kaptırayım. Bak. Bana tukta. İşkininle min toyakla kürekle anında bası baklas. Bası bakattık kodum. Bası bakmasına kattık. Да, я оттуда пришла. Ne makadiyor? Ben İslam geldim de. Ой, поняла, свекруха, здорово! Понравилась ты мне! Пожрать приготовь! Balakayım bunu bütün avlulan da kıyına bilmeydi. Nişan savursak isirtip kıynarız ya. А чё, маманя недовольна? Довольно, милости просим. Довольно-то? Пляши давай! Дусик, пошли в баню. Баню? Спинку мне пошоркаешь. Баня у нас без никаха. Ярамай? Мулла! Аминита! Мулла Аминита! Амин! Мулла! Ловит! А, поняла!
Bulmaca abi kaldı dikkat kekemedik kalıyı bunu çıktı bu. İş kişiler adını unutup kalırdık. Здравствуй, кудагы! İyi sen sağ gelip gittin mi? İkinci para bilmem lazım. İkincisi. Kırana kapatma lazım. Kudagı saygı bakıyorum. Münafetlerin balalar. Dik bak gitkenler benim balasının kıpkırında ittiyan daha bitti bak. Haydi, şeyde var bir zor var. Эхнах абай, Света, Хамрасим. Афарин, молодцы. Эхнах абай, Света, Хамрасим. Әйдәгізәлі шықатты. Жик матур ойнадым, жик ұстараққа сізге. Света, Расим, Ахнах. Зор итеп, язлар алып килгән назлар кебек, әниләрнең шушы бәйрәмен сезне зурлап шушы җырлар җырлый. Булсын чәчкә язгы бәйрәмен. Дип сезнең өчен Айгүл белән Света башкаруында җыр Хатын-кыз бәхете. Кабул итегез. Yalnızlık aşkın
Bayram bilen. Aygul Sveta. Aygul Sveta rahmetligiz. Alkışlar bilen kuvandırıp alayım әлі. Ой, рахмат, молодцы. Екшеп. Екшеп жігітлер бар да енді. Кім сызғырай олдан сызғырғыз әлі? Ана шулай. Ne endəşmişsiniz? Ben buna bir de bitirtirəm, niye alkışlar yok? Niye endəşmişsiniz? Rahmet. Elle basıp alarız mı? Arıp gitmediniz mi oğul? Yara. Her ilteleriniz imin bulsun. Dua bilen ütsün günügüz. Şatlıklarga tulsun turmuşuğuz. Şunda bulur dertli jırыбыз. Koşalığız, hürmetli hatın kızlar. Sizni güzel dostlar. Sarlana
kız. Bas, üze bas. Басулары көңілі. Үзе басқан өзіміздің шибер қыздар түгілме. Замана бию Альбина. Ay, Fonsi, Chihuahua. Oh, oh no, oh no. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. El imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides que si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, yo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Enseñas a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Alkışlar. Xotin qizni shibar etib, Xudoy o'zi yaratgan. Xotin qiz ol мәңгілік sir, бар dunyoni yaratgan. Yulia ham Svetlana suyar edim. Kıyamı bizden kıyam diğerde
бәйрәм. Сәхнәдә җыр моңлары белән Рената. Рената! Менә достар, сезгә бер жизненный история сөйләп китәргә әле. Менә бер ир-ат хатынын күмәргә китеп бара ди. Монда теге 4 кеше тоткан, теге китеп баралар инде мәйди. Китеп баралар ди. Тегендә таш килеп чыга да, тегеләр абынып егылалар. Теге бөтенне ватыла, теге хатыны уянып китә тегендә. Бөтенесе в шоке теге, оказывается, омырка гына егылган булган икән. Ладно, бөтенне история онытыла, тагын 10 ел яшиләр икән булар. Яшиләр, бу тагын үлеп китә хатыны. Монда уже шында үлеп китә, тагын китеп баралар икән тегеләр. Китеп баралар, тегендә таш тагын килеп чыга. Бу ире ни әйтә? Егетләр, урап үтегез әле. Тагын яу яныр дип әйтә ди. Шуңа күрә хатыннарыгызны үлгәнчегә хәтле яратыгыз. Хәзер сәхнәдә супер бабалар, Марийский танец. Пожалуйста.
Güzel apalar. Sahnede Alip. Добрый вечер, мамы, девушки, девочки. Поздравляю вас с праздником. С 8 марта. Желаю вам от души всего хорошего, всего самого наилучшего. Вашему вниманию песня «Омут». Все дороги к тебе заколдованы, предо мной стеной темный лес стоит. Где же прячешься ты, мое солнышко? Птичьим криком тебе боль моя летит. Гамку вниз упаду, и, поднявшись с колен, тихо прошепчу: где же прячешься ты, мое солнышко? Отзовись, я тебя так давно ищу. Волну твоих глаз снова упаду. Полюбил тебя на свою беду и не убежать от твоей любви. Все, чем я живу, это только ты. Я прощаюсь с холодной осенью, понимая, что мы не увидимся. Над лесами, над снежною осенью я искать тебя буду, любимая. Ветер чувства мои клочья разорвал, и холодным дождем слезы, как вода. Не найти мне тебя, но сон от твоей любви. Все, чем я живу, это только ты. Волну твоих глаз снова упаду. Полюбил тебя на свою беду и не убежать от твоей любви. Все, чем я живу, это только ты. Bayramlar kızlar.
Alik, alkışlar. Hazır sahnada Salim. Bayramlar olan. Dünyada var biten geyler, sağlara girek bizge onlarını korkaymasınlar, mengege ağlar geyler bizini turmuşunun yemiş. Korkaymalı, enekey korkaymalı, sin bil bizinin yürek jıllısı, uzadı ömürler deyip kaygırmalı, bizge görüledi yaşaysın. Bizge şıramadın, üstürdün bezini, süydün nazladın, daralıştık biz türlü yollarga, biz barımızda rahmetli sima, korkaymalı, enekey korkaymalı, sin bil bizinin yürek jıllısı, uzadı ömürler deyip kaygırmalı, bizge görüledi yaşaysın. Korkaymalı, enekey korkaymalı, sin bil bizinin yürek jıllısı, uzadı ömürler deyip kaygırmalı, bizge görüledi yaşaysın. Rahmat. Rahmat Salim. Salimni alkışlayın. Apalar sizne Пожалуйста, Salim. Gönlüm indi garamın kavşaları, Akırın gözüne kanda sızdılar, bir gün bilimi aşık bulanımını, dünyanın en güzel kızına, sandık aşılar kalasız kapıda, yıldızlar kalar uzadı, dünyada benim bähtli kişi, koydup gilen seni uzadı. Ömrüge de unutulmaz şuşu, kara tündün yoktu mizgirli, beni kışkırır jırlap koydup gille, bähtimden jırlayım bilgirle, sandık aşılar kalasız kapıda, yıldızlar kalar
Kimlerge dağını bulmaz şuşu Kara günlüğü yaktı mizgirler Bin kışkırıp jırlap koytup gilem Bəxtimden jırlayım gilgirler Sanduğun aşılar kalasız adıkla Yıldızlar kalasız adık Dünyada beni bəxtli kişi Koytup gilem siz adık Dünyada beni Rəhmət Olşarımdaydı Сәлим! Рахмет сиңа, Сәлим! Алкышлар аңа! Біздің ең сәләтлі яш мұңғы жыршымыз Сәлим! Міне достар, түрлі патилар бар екен. Татар патилар, нефте патилар. Міне ауыл пати көресіңіз келе ме? Қазір сіздің алдыңызда ең шеп, ең мынандай әбейлер жырлайшақ. Би. Олар до такой степени шеп, тауық көкей салғашта тезгене барып алалар да уже орнаштырып еуіп қоялар. Вот, алқышлап, алыңыз. Кто на нас всегда сердит и ворчит привычно, кто ругает снег за снег, дождь за дождь ругает, и, конечно, лучше всех все на свете знает, и, конечно, лучше всех все на свете знает. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке, бабушки, бабушки, мы вас уважаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Кто кому когда пришел, кто чего нарушил, все известно хорошо бабушкам, старушкам. Покачает головой строго и сурово, и боится их порой даже участковый, и боится их порой даже участковый. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке, бабушки, бабушки, мы вас уважаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем. Ой, слышь, Петровна, ну и молодежь пошла. Ох, молодежь, молодежь. Никудышная, никудышная. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке, бабушки, бабушки, мы вас уважаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке, бабушки, бабушки, мы вас уважаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем, только как вас понять, мы, увы, не знаем.
Шулай итеп, бастыргач, җилдәребезнең сәхнәләре бер кашанда сүнмәс бугай. Шулаймы? Әйдә, җатан алкышлап алыйк әле аларны. Рәхмәт зур итеп. Рәхмәт сезгә. Бу язларны сиңа бүләк итәм. Ул язларга сыйган барысы да, мәхәббәт тә, күңел сафлыгы да, жанны эретерлек ярсу да. Сезнең алда, сезне бәйрәм белән тәбрикләп, Гөлшат, Булан баласы. Каршы алыгыз. All
Bizning qizimiz Gulshod. Gulshod Amirova. O'zimning qizim Gulshod. Rahmat aytib. Shulay davom etingiz. Qarshi oling'iz sahnada Ali. Zajig'ayev. Чтоб найти сегодня тебя, со мной идет лучший друг. Нам хочется найти подруг. На улице темно, едем мы уже давно. Где найти девчонок нам, двум веселым пацанам? Ну где же вы, девчонки, 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 короткие девчонки, 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 ну где же вы, девчонки, 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 короткие девчонки, девчонки, девчонки. Что же делать нам? Где девчонок отыскать? Чтобы их очаровать? Вслед девчонкам я кричу, садись, девчонки, прокачу. Но не заметят нас они, и опять в машине мы одни. Хушлашырга вакыт җитте. Тәмамлана кичәбез. Тагы бер кат бәйрәм белән сезне тәбрик итәбез. Тагын бер кат һәммәгезне телибез изге теләк. Сезне 8 мартны котлап булсын
жырыбыз бүләк. Безне алкышлап, зурлап, сабыр итеп, карап утыруыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Туган еллар сезгә шатлык алып килсен. Җир шарында барлык өйләргә кешелеккә язсын тагы мең еллар. Искә алып аны сөйләргә. Хәерле булсын иртәләр, кояшлар булсын һәр көн. Кеше бәхете өчен туа, бәхетле булсын һәр кем. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә зур рәхмәт килүегезгә. Зур рәхмәт сабыр итеп карап утырыгызга. Инде безнең кызларыбызга, безнең катнашучыларыбызга айрым һәрберсен әйтеп тормыйм. Барсы да сәхнәдә, барсын да сез күрдегез. Аларга шын йөрәктән рәхмәт әйтәсе килә. Сезгә концерт ошадымы? Бик шамал ошаган. Аяклар белән дә тупырдап әйтәгез әле. Бәйрәм кичәбезне музыкаль яктан бизәүче, күренмичә генә торган Мине дә каушатырлар икән. Рәхмәт Әминә базур итеп. Дөрес әлеге. Безнең янда күренмичә утырган безнең егетләребез бар. Алар элек-электән йөргән Илнур Габдуллин һәм Алик Субхангулов. Афарин аларга. Рәхмәт егетләр за поддержку. Молодцы, так держать. Һәм күреп торасыз, безгә кунак егете килгән. Исламгол авылыннан Айрат Кириев. Аңа рәхмәт зур итеп. Сезнең өчен ул экраннарны бизәп, видеога төшерде. Барыбызны да истәлеккә, тарихка алып калды. Рәхмәт сезгә. Һәм безнең шушы сценарийларыбызны төзүче, бергә эшләүче Розалия апага да рәхмәт зур итеп. Ярдәм итүче терәгебез Әлфия апага да зур рәхмәт. Һәм шушы үз эшмәкәр артистларыбызга, кызларыбызга шын күңелдән мин рәхмәтемне әйтәсем килә. Чынлап та шушындай җаннарын бирә торган кызлар, егетләр булсалар, безнең авылыбызның сәхнәсе сүрелмәс. Авылыбыз яшәр, чынлапмы? Рәхмәт укучы кызларга, укучы малайларга һәм яшь студент кызларга рәхмәт. Айрым рәхмәтемне әйтәсем килә безнең биюче кызларыбызга. Әйтәгез аларны алкышлыйк әле. Безнең биюче кызларыбыз 18 ел әле бигәнебез юк иде. Юк диделәр. Һәм инде алар бүгенге көндә аны чыгып бигәннәр икән. Бу инде безнең өчен дә зур куаныч. Булар да бөтенсен әйтеп бетте бугай. Миңа сүз дә калмады. Мөхәммәд Амин, мәдәният хезмәткәрләре исеменнән бик зур итеп рәхмәт әйтәсем килә. Сез рухи канәгатьлек алгансыз икән, без моның өчен бик тә шатбыз. Һәм инде монда ничәмә еллар шушы безнең сәхнәбезнең гөле булган Флорида ханымга аерым рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Һәм ул шулай мәңге яшь булып калсын, безне тыңлап шушы сәхнә түрләребездә безнең кичәләребезне алып барсын. Флорида булса бездән настоящий шоу. Һәм инде Мына шушы кызларга, опаларга, студент кызларыбызга һәр кайсына да рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм безнең клуб мөдире Фуат Нуруллин абыйга рәхмәт. Чынлап та чын иратлар хуҗа булмаса, мондый клублар булмас иде, шулаймы әлбәттә. Фуат абый, рәхмәт итегез. Һәм инде мына 2нче ел Флориданың алыштыргысыз алып баручысы безнең талантлы Рәсим абый. Рәсим Борис. Молодец, баракта талантлы. Шулай безнең күреп торасыз сәхнәдә ир-егетләребез әз. Иң кечесе Илназ. Молодец. Илназга. Һәм Әхнәф абыйга зур рәхмәт. Әхнәф абый. Әйдә, алкышлар Әхнәф
абайга. Шынап та, барысы да жаннарын беріп, бұрышқа келіп, сізге өз жаннарын, өз дәртлерін, өз мұңларын бөлек етті. Сізге қарап отырғанға рахмет. Қызларға қатнашқанға рахмет. Hürmetli tomoshabchilar, bugun bizning madaniyat yurtida zo'r bayram o'tdi. 8 mart yoz bayramini o'rg'ilgan. Shuning uchun siz kelgansiz bunda ko'ngil ochib qaytib ketarga. Sizga borig'izga zo'r rahmat, baxt, shodlik, uzun umr, tozalik, boylik qatnashgan tomoshabchilar, artistlarimizga shulay uzun umr, baxt, shodlik qana kelib tursin. Zo'r rahmat borig'izga. 8 mart bilan siz borig'izga 8 mart bilan